Henry ai ngu iau blay bol ai du kan nema ban pen phone ya kan ga slash ing nomor pa ka slash ing te ka bubun ta udon tang we perlok pikot kumno perlok ya ne ukto Ribhoi place in India you can find automatically Lepi bro kiparlok kiparajar kadurru ithangyong syok telat tang bakam lele mentangan bam shoyu ne usop meleng ni pe ya ka video hakane kasni mah perlok kalong kumno kabes lane kambes sa komen usop meleng ro bajau de ngalapoi hang ne ha lengkha parlok ni pe ya using jungi mentama pi kumno perlok ya ne using ha ga jingpe junga da kham da bha Henry ai ngu ya blay bol ai du kan nema de lembaga jingker khu go jung hadu menta ne using udang long kum ne te perlok menta ini kai sam ken pi kai ni basta sama ni kan ile ko ngate ngan kai ni bola terdong namar ngathai jet ya berit tak daung kai ya bar he usop men ken ru ulai sudah pi perlok ngate ban kai sam men ken ngamla ban jet ngajai tu ngakai tang ya ni usop men theu lane usok bathang nomor 2 kilometer dong ya usok marit ngathai banjit ngam tre ban khei namar menta rang don kinong khei ma man khei tang ne usok men theo bat usok men thuk thang pe usok men theo ktang ru bes usok men thuru bat bes natural pe superlock phim ibang ra ya ka natural climate lane taka no Ayurvedic at all in this place in Ribhoi somewhere in Ribhoi you can find in Google also because if you search Ribhoi place in India you can find automatically baik ya uni so men thoi kuthang ro ngala jania kumbashi tengkilo namar ulong babun dalapoi haying ngin sayo ban syat bat ka ketung bat ka blung hang tate 100% la kadang ja pai uto ru ulong babes ubklan lane wahe ru kata udon tang we perlok pikot kumno perlok ya ne ukto syangi tengi khat yu nui ukto jrong lane ukto saw ma shapi pikot kumno sa komen apa une ude uta ukto li mene ngadang khei ukto saw mentapan ngakhei ukto li namar baude urong li ngakhat yu ukto li jrong amdai to li saw to li jrong de mentangan phut yaw ne sing paralok khlelung manga de hadin bangala de ban phut yaw ne sing kumba arlainur ngalathai tingawan shondor yaw ne ngawan eksperimen ya perlok parjor pe using long kumno using ru uklem bha nada don kiba order snobha se ban pen phone ya ga slash ing nomor pa ka slash ing te ka bubun Henry using pad ukhndiat takda nada don mano bakwa slash ing snobha kol tem tang ala deb ban phut ine using mentangan start no yu baro
Deh, ane kapur ngap wan shaw ya kane kapur ni. Naing namar bom don bor ni mo. Deh, minta ngalapoi hang ne ha. Jaka bangawan shaw ya une using. Deh minta ngan tep une using baro hakane kapur ni. Udon shibur ni tam man. Lane shibur ni to shong bai tamang shura sper yok nom no. Ngam mo. Deh, minta ngan te daune uplang. Haune using. Tem tang la depan te yune using. Udon kumbashi borni ship teng pawa. Tementa ngan kit non shisin kit namar ngadai ubri ubajai tu te ban khamsuk nga kit no shisin kit lai bawan shisi arsin laisin. Wow. Wow. Hadin bangala dep kit kumba sanspa metar katno kolongga jingkhia imat uneus ingru udon kumba sau pausan keji te namar baka por kam shu ngan pinkun no hangne ya video mo perlok namar kasingiru alsep kapor kam don shu tak daungin saya kendu pat next video mo. See you tomorrow or next video or next year, I don't know.